I qui millor per representar-lo que la Pantera Rosa i l'inspector Clouseau. Un duet únic, un ferit discret i divertit. I un detectiu decidit, encara que una mica despistat. Avui els alumnes de 5è ens conviden a un món ple d'humor i enigmes i molta originalitat. Amb ells res no és el que sembla, però tot és per gaudir i riure. Gaudiu del rosa, gaudiu de la Pantera Rosa i l'inspector Clouseau. Guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. Inside the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust.